Fahasoavana. Be bless. izy io na firaisana 20 millions mihitsy tokony naterinao agny am-piangonana. Isinao hoe be loatra nandrobana ianao tamin'iny fotoana iregny teboka regny a dia lasa misy accès ahafahan'ny devoly mandrava fiainan'olona anankiray. Zay mahatonga amin'ny boky Malaky ny teny androban'Andriamanitra va ny olona ozy izy. Androban'Andriamanitra io zany tadidia io a raha anao zany le olo mahidy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mody fanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia lasa misy accès ny devoly afaka mandrava raha ohatra ka tegna mpivavaka ianao. Sazotsika le izy matetika moa koa ataon'olona resa be kinikiniavin'olona foagna le resaka hoe ampafolo kareny anareo koa zany magnano ampafolo karena anareo koa zany magnano dimo anareo koa ohatrany hoe memezagna atao resa be. Zay reto raha vao mividy montre foagna dia lazaigny fa ampafolo karena koa montre anay. Ya, vao misy raha nefa zany ampafolo karena zany dia zavatra tegna destiné ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ohatran'izao misy zavatra tokony vidiana atao amin'ny tranon'Andriamanitra dia regny ampafolo karena regny nividianana anazy. Ny jiramatsika ohatra zao par mois mila payena dia regny ampafolo karena regny payena jirama. Tsy ampy zao ny sezatsika dia regny ampafolo karena regny nividianana an'le seza. Ro zavatra tetra agnodignana ny asan'Andriamanitra dia regny ampafolo karena regny no anaovana anazy. Azotsika le izy dia amin'ny fotoana zany ny olona anankiray tsy agnodignana ny asan'Andriamanitra dia regny ampafolo karena regny no anaovana anazy. Azotsika le izy raha vao izay nefa ndavota mitranga dia lasa misy lalana ahafahan'ny devoly miataka ny resaka rabolandeo. Tadidiko tamin'ny fotoana andro mba nanomboka resy lahatra mivavaka ny tegna to dia nananavoary tamin'Andriamanitra mihitsy. Tegna tsy ataoko ambanin-javatra ao manano ampafolo karena zany. Zay mihitsy ny tenako tamin'izany. Iny ohatrany netinety zany le izy. Isan-kerinandro za mahita farafahakeliny tamin'izany mahita 500 000. Dia mandihy mihitsy zany fotoana misy 50 000 magnatry nanjany aloha efa fotoana fanapitra zay. Tsendaka kely mihitsy. Ao. Ohatra nandeha foana le izy. Nandeha foana le izy fa ndray andro zay osinareo ao. Mivavaka za mampitomboy dia soasoa fa tegna mbola vonona ho any aty anao anizy. Tegna misy surprise ngeza be misy nanome vola 50 millions za tam'izay. Ya. Dia eo amin'izay za io nangovo hoe 5 millions mihitsy zany terenakamo tamin'izany. Dia ny fiarako tanaty posy mampisainty. Hoetiko mandeha mivavaka fa tsy aratsara. Agnaty koa hoe be loatra ho aty. C'est pas normal là hoe tonga dia 5 minutes menamena ny pasteur ao. Dia ino eo amin'izy micoince daholo raha jiaby. Lany le olona le 45 tsy hitako hoe inona ny vitako taminazy. Izy 5 iny sisa mba tanaty posy. Dia nandeha mivavaka zay tamin'izany andro alarobia riva zay no mivavaka tamin'izany tamin'ny kaporatao. Raitra le tonteny eto amin'ny toerana ity mosy pasteur tamin'izany. Misy olona ozy nagnano voary tamin'Andriamanitra fa tsy natao. Ary nentina oeto le vola ozy anaty posy tao koa maty kely. Zay mihitsy ny teneny. Ianao ozy remarqué fa tafaty tsy nety mihitsy izy tsy nataonao. Satria ozy tsy nataonao le izy nandroban'Andriamanitra ianao. Reniko tonga dia zako izy le miteny. Dia olo jiaby tamin'io lasa nody za tsy mety nody. I raha iny mbola tsy nalatsaka koa dia mbola nitazomiko tao dia raha nefako koa ty dia ho aiza tsony mazany. Teo amin'izay zany nanapona anazy anao ozy karaha tsy mety mody ozy. Dia tonga dia latsaka hatramin'ny ranomasy koa iny. Za moa izy nitenenao ity ho anenareo tsy maninony ao zatana na lety dia naneo koa raha. Fa nanomboka teo nafengan'Andriamanitra amin'izay koa zavatra. Io zany rehefa ianao zany tena miantetraky n'Andriamanitra io raha jiaby, izy koa lasa matoky anao. Dia amin'ny fotoana tsy ataonao le anjaranao dia considéré hoe mivadika taminazy ianao. Zay le hoe nandroban'Andriamanitra. Sasanao le
Misy moa tsy mibakaloha vavaka zany amin'ny fiainany fa malefalefa loazy koa amin'izao. Fa misy karazan'olona na izy andeha hivarotra dia efa mivavaka Jesosy eo tahitsy ianana. Andeha hivoaka ny trano izy Andriamanitra apetraka amilay tananao dia ny aktivité rehetra ataony ankiny n'Andriamanitra. Dia iny zany lasa manana alliance amin'Andriamanitra anao, lasa mifanekta amin'Andriamanitra. Dia amin'ny fotoana amin'izay moa zany mba mitahina Andriamanitra dia mba miandry Andriamanitra hoe iriny ireo madama misy asa hoe tokony mba toanana, iriny misy activité spirituelle tokony mba omenao hoe fa mba tokony tsy omenao. Zay mahatonga ny anarana hoe nandrobaka. Atsika amin'izay izy. Io zany mila matoky ianao na mikely na maventy. Izy io matetika raha mila kelikely malala tanana betsika. Fa rehefa mitomboan'Andriamanitra ilay fitahiana, bloqué-tsika. Hoe tsara nataon'olona ozy manao fanatitra 50 millions. Tu mets possible de tailler 500 millions. Kalau dia ambil telur, habis problem. Sekali, ucapan saya tidak olombelnya, murah batu. Rasa batu kiri kita ciknepnya, Andriaman ketiak tumbuh phone. Karena Andriaman jadi nolah sama damil miliar. Bapak di panjakan Andriaman satu batu beban susah. Tinaliman zan tengok asyik tayo na mabit-bit bafanya sa naliman sa misip mamats. No zon tinaliman sa niya mats niya. Ni flono ni Drake sala-sala alot saka. Rabon no zon nando ba naliman, no zon stopyan niya alot saan pamats at tungka. Sekarang ini tu penitang siap terus. Si mampanin na rin mga ragoy anon nasa pamats sa naliman. Matulog sila sa pamatsan sa Andriaman, ano sa matulog Andriaman sa panagkarina? Ano sa matulog Andriaman sa tiyanan sa pamahuli? Ano sa matulog Andriaman sa pinfaitan? Saya niya ito. Ito, siya kanya pisitiro nangkili. Jadi nasa nono, pamatsan sa ito. Matulog sa pamatsan, misi no mana. Arenoni, wisi, ano ito. Haleluya. Ijoba so orang kita nak joba di tengah panas kan yang kita fotonan. Pasal niki nanti menjadi sur dari film di tengah nasi. Jadi daya dunia mana di buli di nyona kan nanti mana kusuk buli rahur zana kan nanti mana. Jadi misi buli nazar. Refavur zana kan nanti mana yang batiu kusapa. Ini nama cik kan nanti ini. Isa nasional pun mismo na yung reunion na sa nagkarimancho ang tulorapa. Sama titik di mahitan sana. Mi papa kasa di mahita pastera ba kemo na naf. Nyarkan vurun de. Ya, natit kami sila. Vurun kere na kare. Di misto mo din ang panig pastera. Bata dito na yung chika nyarkan vurun. Awi mo din lazare ko mahita na. Kaya na misli daw sa busog sa bukong joboy, refavurun sa nagkakaman. Dito yung usa ka. Kung kaningang better, fatay si Jobo. Jobo niya sa nagkakaman. Betabesa ng Christian na nalilala dito, maturi warapanan, dodo. Cimara ka figurin. Karapat ka dyan jo, si telefon niya pingot zuni. Manginan si telefon yung bulan mo. Di karena minggu dan lesaran seluruh apa mission gula participe pun dalam reunion divine. Maita pun ni jadi figurin untuk seluruh apa. Zaman tu nggak sih manufi, maita paitana, manrefeu, maita zaman sekarang zaman reformatorial. Mata fit zaman ngomong konsep divine. Main kapat tu ni konsep minister itu orang ini. Itu desi kezapanan bersama. Mereka punya vur zana kademan. Tio satana, pas tio joba. Zana tugan joba victim mereka. Sedikit sedikit. Di zana ko patunga fena ulama victim. Sedikit tio lama bayi. Infarect telefibrin. Zana mereka dengan patunga cikar alon dengan tura. Asa mamata tradisi na nufeno na nuftsari na nufratio. Misor na deman karena indah nufi. Dik saya kita suka pernah dimana di mas parano marah kata cuma bingung siapa. Saudara, kemarin sih mau tahu.
Hari betulnya angin fundai zan. Angin lalu no seorang tu kuno ramai pelanggar di game apa ada deman coba apa pun tersentuh di rit jabut cangga dan nampak rit zan ini ada nama gerak betul filosofi pamnani kan bila sebab nani kan simur aja sebab nani di pamnani sebutnya jabut cara pemanitan sebutnya jabut pernah pemanitan pamnan misal cuma guru bisa pakai mismenasau miskombau pamnan di mayitan jabut kalau jadi sih, lucu sih saya baca ikut turun. Di negara saya, di divul, apa sih no? Ya, usia di divul, di sana di mana pun, apa sih no macam di divul. Yang buntat, yang usia nanti ni sasa. Usia di mana macam berfananin kan coba panu apa ya? Ini berfananin di nopo usia di mana macam nasi coba. Usia di divul. Cengok dia bagi space membidnya dari kalangan ni. Biar orang yang nasi, usia teman cuma cina Yesus yang berfirman. Fannya usia macam ni. Saya ni fanam kami coba sih dibut. Ini surga dole fit. Jadi fa takkan sahabat bisa kalasan coba. Kalau nanti 2 semaine namun rata dole fit coba. 2 semaine. Jadi nyala ni sih, cengok harus nangis sih, bangkit. Nyala ni sih, maru ni pandai dengan cikgu ni, wifa nyala ni sih. Bila tu dah saya no wifa, ini dan nampi ala ni sih. Kami cakap tadi, bola orang no ni sih nanti man. Jadi nak bocil sih nanti man tu, bila sama dengan akses tanah nyata. Pengen ni bocil kita nyata tu. Ni faham mana yang ni sendiri itu mana kerja pesen di bulu itu ya tak sana kerja mantis. Itu ni tengah mana macam tu. Kasih nak faham tu jadi rasa apa nama. Ari jiu betul dia sebutir cepat bulan faham. Itu seboleh sebutir zai. Ka eka display. Senglo pula seburbur. Senglo tu menik sebetul mediocre. Mesin nula semanik sama cepat kan, mesin nula semua rislah sama dalam semua umur, tak bisa. Nyasa isu bangga bagi kita ni. Di possible kita ngapain? Anda tu nasi pandai. Nulma tak cuma yang pandai nul. Mana problem yang pandai. Jualan pandai mas, si pandai lah. Jadi dia tak kena apa-apa. Possible lagi dengan relation, jadi pauvreté relationnelle. Misalnya, Andrei itu dibandingkan no, misalnya pauvreté relationnelle. Jadi, uji zaman mana nama, uji mademoiselle ni fanina tam matuvla. Fatima atas itu belang pada nas, bid misi separation, pauvreté relationnelle. Milam bang kawan dia dapat saya. Zaman di dewasa. Possible ini terus kerja para lain businessman, tiba misi investisseur, misi ceku fournisseur, ceku bawir ya sedang no tam kerja nancang kemauan sendiri. Pauvreté relationnelle. Urusan zaman milan di semua bang. Bang di mana yang network justru memperalakan amne nalar di sos. Zee dia pauvreté relationnelle d'enfant là au bout que ça va. Il a tout le monde le caractère que je fais, n'y a pas de témoignage, n'y a là. Alors quand on dit que les gens j'ai un certificat niveau ka, ils ont de niveau. Comme il a tout le monde n'a ni David, ça y Roger, ça y Carl, ça y Brigitte. Parce que des mille enfants dans notre chrétien, les tsara, des choses sur la mienne dans la Lazarus. Tu te dis, on va, ni voir. Auzwe Lazarus ni voix ni la préciser ça dans le hymne de Ramadan. Tu peux le dire. Jesus Christus ora une famille tan bartimenzam. Luz Jesus mentionazwe innantino to. Sa Bartimeo ni la taina mare nimba ang kahirat ng masuk.
Zany hoe ao amin'ny monde spirituel mila hainao ny zavatra ilainao, mila précisenao ny zavatra tianao hitrano, mila tonononao ny vavanao io zavatra ambasanao. Hainy tompona. Donc ilaina zany mahafantatra an'izany rehefa ino le raha mahazo anao, ino le izy ohatra miataky anao io. Fa tsy hoe miasan'ny démonia miala, maro koa miasan'ny démonia betsaka mila fantanao izy ity zany le zavatra mahazo anaty. Zay io fomba fandravana sany diavolo. Rehefa magnano délivrance olo anao mila fantanao ino fanahy mamatotra ny olona. Fa tsy hoe ametrako tanana zay fanahy mivoaka. No. Mila hainao ina le fanahy miady aminazy. Da iny Jesosy ianao. Karan'izay izy. Mifantrano tsy voatery tsy fananam-bola fa état d'esprit. Misy raha teo ny antsoina hoe mifantrano amin'ny resaka fifandraisana. Lasa tsy mahay mifandray manolo izy, tsy mahay miresaka izy. Rehefa misy olona misara bady mihitsy satria tsy hainy miresaka amin'ny vadiny, tsy hainy mamaly ny ramosiny rehefa miresaka, tsy hainy miresaka amin'ny madama, dia lasa potika le fiainana, potika le fifankatiavana. Andriamanitra rehefa hitany anao matetika, rehefa tonga zany fitaniana avy amin'Andriamanitra dia andefasany olona ianao, ataony misy olo tonga aminao, ataony mifanina amin'ny karaha ataonao zao lasa mifanina aminahy anao satria tian'Andriamanitra mitahina. Dia amin'ny force amin'izay anao miaino anahy foana, lasa misy zavatra misokatra ny masom-pananao any, lasa mahavita zavatra ianao, lasa tsy resy tsony. Anao tsy ho resy tsony ny anahy. Rehefa hita olona Andriamanitra dia andefasany relation tsara le olo, ataony mifandray amin'olo mety. Izany tena mba leso ambavaka koa zany amin'ny fiainanao Jesosy io mba tahiza mba hanana relation tsara amin'ny fiainana. Amena hanana relation tsara aminao menarana. Dia zay koa zany nefa mifantatra devoly le principe. Rehefa te handrava olo koa devoly, andefasany olo tsy milamina ndraiky koa le olo. Zany ane mahatonga andreny hitanao misy olona mba nieritreretiny ray aman-dreny hoe ino nga mety hanavady olo mba milamina iny, ino mety ho tsara fiafara iny. Fa eo fotsiny le olona tsy zarizary le fiaina satria nisy olona mifanina taminy nandrava anazy. Satria misy tovolahy mpangalatra etoanina fotsiny atao. Do geste be izy miaraka amin'ny tena pôzy milamina, mety gogosy be, mety tena mandresy lahatra be tonga taminao tsy hainao moa fa raha vitsika. Misy anefa mba mahatonga tovovavy tsy mety manambady ziska androany, nisy lehilahy miaraka taminazy nangalatra ny etoanina. Misy karazana fiainan'olona tsy mety mandroso ziska androany, nisy olona mifanina taminazy quelque part na mitsombatika an'ilay tantara dia lasa tsy mety mandroso mihitsy. Ary misy olona efa hitanao efa tena lasa fa tany elaela teo tavela satria misy nangalatra le etoanina. Possible zany io, mety vehivavy nangalatra anazy, mety lehilahy nangalatra anazy. Anjaranao zany mba mandiniky ny evinao, enkanetsy eo aminao zany tia zany. Ilaina mahafantatra an'izany. Satria misy moko zao agnatina tokantrano, lehilahy mety tafiaraka tamina vehivavy hafa, na le vehivavy mety tafiaraka tamina lehilahy hafa. Zareo mivady mety tsara ny fiaina. Fa rehefa nanomboka ny bolisy tena miseho, nanomboka solafako madamo, teo tafiditra le problème, teo miditra le virus. Dia gaga anao fa fiainanareo milamina normalna be teo fotsiny korontako azy. Taiza le facteur misy lalana nafana depolitiko. Dia mila mitandrina tsika. Ary ilainao mafantatsavy salamozany mba fanao protéger ny fiainanao. Manana protection ny manana. Amen. Sy raha karan'izany zany rehefa manao fiainana. Rehefa hitany anao Andriamanitra matetika dia omeny relation tsara ho anao. Satana ndraiky rehefa hanimba dia andefasany mauvaise relation le olo. Simba nanomboka teo le fiainana. Sady atao dia isaranao amina relation important. Dia mba maina koa zany indray ny amin'ireo olona tia mitendaka azy, tia mitantara rano. Misy olona spécialité na tia tantara ratsy. Ina ny antony? Mba hampiditra onde négatif ao anatinao. Misy olo tsy mampitantara raha vandamantana monta, raha ratsy fonda tantarina. Misy an'izao ndraiky
Nanggalarno ndreke nanggalarno. Nanganjeng ndreke rande, nanganjeng ndreke irakutoe. Yun cuma bisa informasi cara racu. Mampalai bilu udah sana bilu. Sebetul nggak bayar zabat cari jangan betul bayar zabat cari. Misna mana itu tanpa imor kenal. Iurangai wasak fami fami no cuma jadi ini matiran. Ujab matiran pada tu. Lasan apa Iran ni? Di belum ini sirno itu jadi Iran mor. Asal ni, di misa nol mandi kita jangan hari remarkeu para buul asal san fong ni tu sak fong resa kam no. Asal sataniki mispanar. Kemudian ni beli keturunan no di jurni no ni berisi. Ini dapat misa tu. Apa yang saya jadi berrelasi no manu. Kau jadi berrelasi no manu. Apa divin nulat suku ni divin no. La samanta ana ulat suku wala no. Bang penuh tu lagi. Ingin jadi suku maitan dililam tu dia berjurur untuk menjadi. Yang jadi suku maitan dilibab dengan halapun. Ni betul tu punya muna cara, tu punya pengar cara. Artisan dia belizi, fit. Baik nona tu kan Eva, na kita harus tukar natoni, ni feurin yang kita satan. Nyasa pun ni feu jis yang nyasa. Ini nama tu kan dulu negeri, sumpah kata sudah na feu na negeri, serista akan lupa kata ni feu na yun, ni feurin. Ya kata ni karajo, feu. Ini na sahabat siapa ni, sahabat siapa ni, feu. Tago ni sina ino ni feriwo tiang bele feriwo. Ni nun benza tuna to tahan ni juba bumbet di sana terus. Sangan mistan ni aku. Macam bapak tu tena. Rabir kan Facebook cerita saya boleh menjual bumbet lagi. Betul mengambil macam ni tunggu. Kan? Apa arti dari nun feriwo? Di sini. Apa arti dari nun ni feriwo? Regaan bisa sokong atau pilihan pasti David dan yang karancoy Imam Masurani yang soy rupiah mereka yang karanti ife pun ni yang soy pertahuan ni cisfeo di temuja ingat bos lang laksanakan bontan ni kerja di zain betul di susah tinggi kandren di film dari mani banyak apa ni jadi di noy. Iskat sting simba asa tiangnya mul raul beberes kada to kamaran. Jadi nasa kata portoli wala abat yang mula sa modes. Arano tiangnya mul beberes di posible ul sarai la saracho mateno. Di penyuling itu kita hina mano. Inguling itu stogona Metitu na vaula na mano papetiv nino. De possible de que dulu raksasa que la sa teknologi. Apteza fio. Milan disido ba ka ko jan sana. Pece socio ni minu na fio hafa ta dan de butini nambu. O ko ra ni ni. O ko chutu ko tiam san archan ni liao so ke. Milan ba ko sa no. Fu ba itu namanya andra bana ya san de buza de ko. Para obtenir jeulam resga mana tenu de lasa nasa betul dengan manusia no yuara gebirno fa fateno sebirno fa fateno nasa betul dengan manusia no nasa betul dengan cara no nasa betul dengan suara no konsideri no bisa bersih jadi mana cara karifahan rawa ula setangan andi pasanun culang Arna di relasyon cara dengan orang sarane mo. Dan di sosial Zede sunawe poverty relationnel. Demikian le poverty fisik yang batang ini selipatan. Refaktor le poverty fisik yang macam tak kebodohan, lasa berit.
Nyari ngesa no dan komis pobrete fisik ulo kilo noi merasa mamuf mapa batana. So mengambil contohnya jan dul mis puf mapa batana de mis pobrete fisik. So pancuan ris pobir tanah kumarga nampu. Pobrete fisik betul berkir kumaindu. Ya. Pobrete fisik betul ngani batana mengumaindu. Udah ada orang betul air di pasar timur ini sebuah fisik kebiasaan. Orang Indonesia apa mau bikin dulu memono. Ya, pembawa banyak yang berdaftar di sebuah fisik terus sana gitu. Mamia cah kan ni. Tapi kan dia macam. Tapi di sosial ini. Din sahabat saya kalau saya ni dari sebuah fisik apa? Atau lebih burci salama fong lebih marah. Bila semua dengan dia narakan bisa ditimutesa. Misalnya masa bisa ditimutesa, ini ni perlu ditimutesa buatan bola. Arne patar no pobrete fisika menyatakan level leula isa kumisi bola kita marah. Mengatari yang itu, pemain itu sudah lihat itu, wah konfen semua, nabi misi bola tunggal, dia pemain sekali. Kalau tanya, armi suruh saja. Ya, bebe karaman, bebe gulawan, penyakit tension yang belum terbiak. Lang gula ini hukum tali. Desa ira yang fo, kalau bondal dalam bondal mah bebe juga hukum tali. Jangan armi gula jadi si gula pun hukum tali. Pobrete fisik. Armatif itu letak ni pobrete fisik. Si mai bangan di man karasa. Lewat laf birin ko mapamafudin. Para bagian rails. I paracetamol dan semacam mencuri pamafudin laf birin. Hari zera baca to pikir dia mencela dia. Dapat serum dan sepicapun. Saya pernah ikut kerja di tempat itu, semua mengatakan serum yang dijual di tempat. Jangan jadi tu masih serum lima seperti bunga botol desen bunga kawai, nom serum. Kalau boleh minum pindahu di paracetamol dah. Udah, mulai rakum. Kan disusah ni, pobrete fisik. Dia kata dinin le situation lah. Kalau dia minta boleh tahu, banding cabung hari ini. Dia betul tak kuat lagi. Kita boleh tengok kuf tak boleh. Kalau jadi kita dia betul tahu, bangun banding cabung hari ini. Betul ni sana. Misalnya sebelum nak kerja dia ando, nana tukang mesin ni. Patap senami dawul tukang tu baca cabung hari itu. Tak senami. Di bawah ni nak referan jadi nak tu nak pasti. Di sebab bukan media ni. Di nonton di pasti family demi muziam di cabungan perpanen marah. Jadi kalau tu kita bermana dia tinggal pergi itu dah sih mungkin payah general dan dengan tukang dari nami dari kita bel. Atau perpanen juga mau jadi terus. Jadi pasti. Referan tu jadi terus. Kita ni tiga tersiapa nak tinjau mat. Kompetisi. Justru orang bilang apa di sana. Ini nak kerana kompetisi kita biasa mereka ni. Amat tu juga cang. Amfian dengan nak terap. Iwan ni nak diciam no director para gubernur lah kayak no cepatnya no. Cuma partisipasi no. Di mana orang di lasu orang berbual kan ko. Ni cuma mau beli kerja ni. Di dokter di suama akan film kavino, rala no, zobab no, zodano, refusa no, cek di jumbo, macam tu di pobrete. Tem Yesus ni. Amen. Asa dokter cium di bros. Hindi ka dapat sakang ino. Kung nagkamurong riyo ang rating na rin, nila ya, yasan, di bulan niya ang muti. Kasi ay ito
Cerita misalnya di semua sana. Dok saya dapat syok yang kita maafin faran faran. Dapat syok yang kita maafin. Di misku fumba afan faran rasmita amnelan nanufi. Oleh manufi. Bila mencar sikit pangnufi. Ada yang kini nuzit pangnufi. Ang nufi ang minaran Yesus. Bila mencar sikit nanufi. Apa kaya kiram ko yun nanufi. Di minuf zan matet kete mapapangkadan sikya. Terus dapat jalan canggung tutulor apana. Zenu. Misra micanga zan yung mga spirituelo. Ya tubo no. Zenu yung tuninong nufi. Dapat jalan canggung tutulor apana. Di rindew zan no misi di plase karano misi mande. Zan no misi di konserni. Penting amar ni panon miftoli matul. Futun tapdo maintan mo babatin na wajib. Rinuf rinci apa zabat micanga on tutulor apana. Masih untuk kilometer sampai ke Mangrove itu riba ini zabat micanga on tutulor apana. Rinuf mapafanta sikin da tutulor apana. Demi décision satanique kusan batet ke décision de la rinuf. Décision satanique ni fana pakit tivul isratian tivulan dia tol di kita no. Ada nanan reason satana. Ay reason betul tiada tahu. Zai matunan ringul loje maturum galis manuf fresh na ranuf mundu. Décision satanique ni. Parce que métier de métier na nak sensno de nazkarana. Décision satanique. Betul betul. Ano din naman din lagi may posible misto bla ciri janoy. Misto ba ciri janoy. Siapa ka man nagsiya mo ni bis. Dahil sa sinumya tak ay mereka ketutulor apa? Décision satanique. Jadi yang formatet ke zabatas no luz, ratsin ravano, ratsin desmamba, cuma tantere ini. Di dalam bahasa bercuma dar gitu. Jadi mana no lelang deh, fadina no luz sembilan luz. Possible jadi no tangat luz, na itu ulmi berita buat. Karena semeravano ya di mana dengan deliverance ini après 2 jours 3 jours il trouve misul là possible monsieur dire les gens irrité c'est une décision satanique mais il tra di no ya c'est un réformation ouf as a barino fusi quando soba jamais mi stava di voler as a to cin no final permitir se no akan deliverance na put ke ni zabat. Jena to kan areano mana na to chike de dewa chike kita maria tantere de mar bewa manduf mga examen de. Ni examen jan de no. Di stata be un examen no.Itenga bad ke to jam pa na sa fe no direkta de. Si sulu manam tani nga suapa. Manam galingan karena kormo ban matematik cik itu. Ini moro solusi nanti menguh mana examen. Matik Israel de nufi amresa atak finansier. Ya bola bisa ni problem. Rabono nufi examen. Ang amresa bola. Jadi representi problem macam Israel. Ular. Itu ni examen de ular tu faham. Fantanina Milan. Para nós estamos falando Fantanina, plus précisément, de mise à part financière inférieure. De milhões de milhões de banco, puter de caras da fana, itu na tax financier. Isso é para você fantar no carranzam de la samichanga fora nisso. Se tem ni monde spirituel, de mitak fala lá, mitak précision. Minta fata karazat, zeni mod spiritual. Cara, não tinha fata, tinha inimigo, tinha ajulejo karazat itu karazat de medo banco que não, nessa demonial niala, família tem não, ni ataque financeiro que ele fez, com tsata, artiamping na minha pessoa. Karazat itu tudo banco, era gomiar nessa demonial. Então, boca indra, boca orang bersetubuh menandai boga. Sebenarnya
Ya, karena dia untuk itu. Jadi isan may posible lah sa mga ni bear kami ikon ni narutan. Nasir niyan sa brenso lang mo na Lasa pinili. Tapos din mo nasir niyan sa masir ni. No, bulus mo kanira hindi ko yirin tayo ka. Linja batring natin tiyan wispita. Na ayun ko may posible trang petrana lo tanua. As no lufu la samir ni pet ke ni trang no. Eta diu pa irin da batring cuma de lewaz. Komisi decision satanico. Jadi yang bir da cuma da. Jadi yang bir da cuma da cari ancien. Elis. Timet ko iwa Magnufino no mane lalani denis situ na lisa stulun sak renuf stulun sakarena blocage financier outro nós vamos time lá como será o mis bulan no manu lembra ser time te ajuda te bulan rano na nuf stulun sak blocage financier di aita no ningo matet que no magnufin no Kameleon. Nano mai nasukat storki. Diri nuk sa betul vuza pandera. Siapa kemudian maaf. Ranosan munduf ni kameleon. Kameleon. Namyalan kameleon sukat azan si bidan malak na sukat. Ele sucas de fazer para não variar tudo. O rei ele sucas de fazer espírito de romantismo. Minha tela tudo isso. La samia dengan tudo isso já tratou. La savuza tahu. Esprit de ralentissement. Zélis. The viewers mistake mengnufi mengedokan jeruk. Mengedokan jeruk. Kan jeruk saat itu pun mengedokan temenufi. Lain itu kan cuma duduk. Di itu dia poverty tiga mantra. Demi mantra, Isa dasar sama tak sudah bayi tertentu. Jangan selalu tak pada kita rasa tak tertentu. Sila tu apa tak dan pemilah rahman khususnya di dalam Yesus di cuma tertentu. Amin. Bila rahman khusus. Di rasa aja bapak eksan ke bangluf mika karena karena negeri aja dia tu kalau mingin itu negeri di situ lo macam sebar. Ring le sudah esprit de limitation. Essa bofete tu ni no. Pendekat dari belum semit disperi. Bagian yang nak semit tumpal bisa esprit de limitation. Jadi mana kena no baca terus. Demi sesuatu itu tengah mengluf mifat, tapi yang ulun tunggu, tapi yang ulun tangan. Jika ini saja, mana kerana yang rus, mana kerana yang kita sahabat, blokade tiga ini. Itu pun ini. Demi mengluf de PNUD, cistra, yang mengluf PNUD de anda mister na tamay na lang tabuan. Sesiras, famina. Iwan siya taura na
hoe nang feliz no de mandato, no, se mi mandato no, non lo fanno no le decisioni sataniche di andare no mandavano. Itu supaya gue jadi sabaran dari itu buntak, dia bahan nentan. Jadi fatur dari itu buntak, dia fatur nentan. Ni seorang kumpul kepada nolis. Jadi sekarang Malagasy mana kapangaloa si bofoto. No, misal bermosan yang dua, kalau misal putus terdiri bertumbuh jenuh, itu bukan nomi. Nah tu jenuh pangmu di nosen juga tu bukti memandang. Jadi pas saat ini no otomatis jenuh semua itu tidak. Mungkin possible tu adalah sepahna. Jadi Fanul cuma nu ring tengah mempelai. Ini lah sangat nak dalam jenis kerja ciptaan. Sebab ini job ini full zanaga teman. Tiup pusatan pasti job. Apa cuma lihat saja. Minapa api di sini mending dulu. Misi saya berlaku ni. Dikening sa cerita nonton buat, very representative, very lucky. Nayu istara saya potong betam tanjul meja. Yun na nga tinuf medita ko. Namit tengah real kami sehr lucky lo. Asal peta ko sa problem very lucky rin pati kamano berdini bro. Amen. Jadi Raymond dan Shinomi esprit de blocage. Kanifia, Nichang, yang merepresenti destiny. Karena maksud bir lagi nafia, bir lagi nachang, bir lagi namuto, cutu dan yang diberi di keluarga kita. Akhirnya kerana itu mis destination di farita dan memang kompilasi. Karena maksud nanuf bir lagi di mana nanuf sepuluh dan yang destiny kompilasi. Bila apa kata dia? Awak. Misalnya sana menurut mendengaran, itu kata orang lain. Israel mati kerana boleh sekarang di problem mana sana.